Poštovani profesori i učenici, cijenjeni ravnatelju i stručne suradnice, srdačno vas pozdravljamo na završnoj manifestacije obilježavanje tjedna jezika. Učenici iz svih razreda ovog tjedna sudjelovali su u raznim radionicama i zajedno s profesorima proširivali znanje stranih jezika. Govorilo se turskim, nizozemskim, španjolskim, ukrajinskim pa čak i arapskim jezikom. Osim što su puno naučili, učenici su također se sjajno zabavili u izradi plakata koje ste mogli vidjeti u prošlom tjednu. Osim sudjelovanja u radionicama, učenici su imali priliku iskazati svoje znanje jezika, ali i kreativnosti svojim angažmanom u kreativnim karaokama. Zadatak je bio vrlo jednostavan. Na poznatu melodiju osmisliti vlastiti tekst i onda sve to otpjevati pred publikom. Danas ćemo moći vidjeti što su nam sve pripremili. Prvi na pozornicu izlaze učenici 4. DT-a koji će nam izvesti svoju verziju pjesme We Will Rock You. Tuesday, Thursday, Friday won't be going there. 6 a.m. we must get up and then we sing. And say we don't wanna go there. We don't wanna go there. We know that our homework, this is going bad. Oh, dude, this is gonna end that bad. There's a smile on your face, it's a big mistake, and we're just trying to stay awake. Say we don't wanna go there. We don't wanna go there. No talking during classes, don't shoot a gun. Someone put a cell phone on a gun. No mom, there's a smile on your face, it's a big mistake, and we're just trying to stay awake. Say we don't wanna go there. We don't wanna go there. Nakon karaoka prijeli za malo glume. Učenici 4. D razreda pripremili su nam skeč u kojem će pokazati koliko je važno ne samo poznavanje stranog jezika, već i pravilno izgovaranje riječi. Dobar dan, poštovani gledatelji. S vama je Daniela, a vi gledate izvanredne vijesti. Naša novinarska ekipa danas je u 9 sati pratila incident koji se dogodio u jednom od najboljih hotela na Malti, gdje je došlo do nesporazuma talijanskog turista sa tamošnjim osobljem. Pogledajmo prilog. One day I went to Malta to great hotel. I went down to eat my breakfast. I told the waitress I wanted 2 pieces of toast. She brings me only 1 piece. I told her I wanted 2 pieces. Go to the toilet. No, you don't understand. I wanted 2 pieces on the plate. You better not piss on the plate, you son of a bitch. I didn't know the lady, she called me a son of a bitch. Later I went to eat at Malta's only and biggest restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell the waitress I want a fork. Everybody wants a fork. No, I want a fork on the table. You better not talk on the table, son of a bitch. I go to my hotel room. There is no shit. I call the manager. Come here. I want a shit. No, you understand? I want a shit on my bed. You better not shit on my bed, you son of a bitch. I give up. Piss on your foot, son of a bitch.
sagte, na, vergessen Sie es. Können Sie sich ausweisen? Ausweisen? Aus Deutschland? Ja, ausweisen. Die Fahrzeugpapiere, der Führerschein. Führer! Föhrer? Ja? Adolf Föhrer? Nein! Der Führerschein, die Fahrzeugpapiere. Na, Sie wissen schon. Nazi? Nazi? Mensch, nicht Nazi! Ich sagte Nazi! Ah, ich raste gleich aus. Nein, das ist Niertum. Okay, wissen Sie was? Gehen Sie einfach weiter und das nächste Mal geben Sie nicht so viel Gas. Dragi gledatelji, sada ste se dobro poznali do kojih sve nesporazuma može voditi nepoznavanje stranih jezika. A da bi se uvjerili kako njihovo učenje nije zahtjevno, poslušajte. Airplane. Avion. Aeroplano. Aeroplano. Flugzeug. Aeroport. Aeroporto. Aeropuerto. Flughafen? Hospital. Ospedale. Hospital. Krankenhaus? Ambulance. Ambulanza. Ambulancia. Krankenwagen? Sorpresa. Sorpresa. Überraschung? Translation. Traduzione. 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 Übersetzung? Sex. Sex. Sesso. Sexo. Geschlechtsverkehr? Lumites. Limite di velocità. Limite de velocidade. Geschwindigkeitsbegrenzung? Scienza. Ciência. Naturwissenschaft? Germany. Alemanha. Germania. Alemanha. Deutschland? Thank you. Merci. Grazie. Gracias. Danke.